Kata masa peninam bat bandi ya gijaj wan kibalashna na gijaj sok boper bami na gane ka jela meklia. Kane kata masa ke ba arsni kelas dang mentakasni ka nyotrik naibing arhajar pesan Hasted Central Library Shillong. Nawan eshi menta ha kane kata masa ke ba arpoi wine festival arhajar pesan kidon khat nyeu kun hun ba gine gidei kibalayo ya klaisen na ketenat badipik ya kiat ha jela. Nagine lai kan hon kide na Garohil, kawai na Jante Hill, kawai na South West Khas Hill, kawai na Ribhoi District. Kat ba kiwai pan kide na East Khas Hill District. Uba Mai Gadi Thaba, General Secretary ka kanhun Forever Young. Haba kren hawa SP News Agency ulang balas dang ya kane ka Wine Festival House nyam Arhajar Sau. But hakate katamasa ka banungkong kidon tang sangut man menta kini kim don shu hag ning slapat hey Por baka Forever Young kasang ban palong ini ka Wine Festival dari region ku ban promote ini winemakers kasi juni basna ki homemade wine termasuk di baki wine basal so wines di hasil kami kong bungisna ki di palong ini ka festival dari taksan store di kini kisan not ki ban participate ban chat ko ini ki don show Begini kita bukan ni pembi ni mata berkat besar berkat jauh kini kini besar kini bah mai. Begini sedang ikan niru hawu arza sah along arpoisi menda arpoisi yang lale arza besar. Begini sutra betul bah kabarang ni kisah kipor long kini ada ribuan besar ini. Kita belajar license menda belajar pun kita berahli di belajar license sudah. Kita orang tu kita belajar apply minta kipun ha. Kalau tambah tapi kita dapat license kita tambah kata ni dari interaksi itu di interaksi pun kalau orang kio kalau kita kalau create employment tu dengan bahasa ini orang setahun di for the government layu ada revenue juga orang kita kawin untuk saya department layu terus kapatnya ada kasota additional layu di dong sutra ba kalau kio kan ini tinggal perkatku ba nyenang la bande khamba susu kisam kedua bukan lagi susu kenang pun susu basna di full brain sini ni dia sekolah itu apa cek ni ba kani ka wine festival ni penong da for yang kamdi bagi pat bang iki company wines ni kan itu ki homemade wines be long ba hakni arpoi tligis nem kladon shibun ke jingkla bat menta ke belayo lesen ke don khat prangut bat kedang apply ru ke don bun ba bat kane kala long kalat aikam hakajuk kapor kajingyo ya ka khajna syak sarkar hagane kata masa kabagi khot tangi kito nosnawan ki basnahi haying ujon sidi shira melawan nanang albibra South Garohil District long ba klasna ya kawan da ka ba thit ya ki so na kinong ret kanelong ban kentiu ya kayo ka kot jongki bat kane kasin kebalai keba kelawan bani simenta hagane kata masa ya kawan jongki kelai keteng jadi wan keba kelas dang bansna house nem arhajar da kebasna na kejat so kiba bunjat I am John Buntang Bisira, founder of JG Food Wine, and we are from South Carolina, Nueva Libra. We have started making fruit wine since 2020 with my co-founder Densenri and Sama, and we have crafted the various fruit which is available in Garohil, which is exotic, which is only available like bloodfruit, which is available only in Meghalaya, and some part of fruits like jamun and strawberry and some other fruits we have made, and particularly we are promoting local farmers, and we are giving employment to the youth and women's entrepreneurs by supporting them by buying fruits from them. kakong Elia marbanyang nanot mai kalong ba kelas dang ya kane kakam snawan house nem arhajar arpho kajing tu kalong manten mi ya kawan na kiso kiba don hagne kejela ya kawan ke bak penmi mentalas dang bandi hakit kan kiat hareng haki bar haki restoran kalaya turu ba kiladon ya la ka jong klaisen ban snawan Founder jong kanaka branch
Festival wine yang last time kena kam jumna do siam akhraja kau te kajing tujuan itu wine stang kena kam do kena nak tahu lah itu apa kita kan boleh promote dan yang paling penting kami kita sok menjadi dengan ribet dengan jelas jom yang last sedang kena kam kita do sedang akhraja aku ada no license kita mila persiang hidup ban di hapok bar nanti hapok di restaurant di wine store but mentang idon kami hapok ka Shillong Wine Festival mo kapag